Kinong Krishan jongka NPP Umsning Block haka jingalang jongka CEC National People's Party NPP Umsning Block kabla long mentakasi ke santrik nok pra ha Umsning Auditorium Hall sa sisin kilapan pau biang ya kerteng jongka kong Magdalene S Maulong ka MDC jongka Umsning Constituency kum kertong kaban airang biang haka election MDC kaban sawan na po Umsning haka ne jingalang jongka CEC National People's Party NPP Umsning Block lawan bani don lang do ba Jason S Maulong ex MLA jongka Umsning ubadairu kum State Secretary Shillong City u President Youth NPYF ba wan kerlang nong room ka kong Adeline Imli President Women's Wing uba Biran Sengkli President Umsning Block lambat kiwe kinong kitkam jong NPP hadin ka bakot jong ketika jingalang kinong ilang bahakmat jong ke NPP Umsning Block kilalit bo ya ka shithio President ke NPP Riboy District uba Clement Maulong ban kerpat ya uba unlit ban penpau Syakibor bahalori ka jingkwa jong kinong Krishan ke NPP Umsning naging panlok ng tubig ang dam na siya kapan siya kanyang nangingin si Sergi siya tuwa siyang mga sentay area kabakot jong kapag sa sini kapag nakakso pelumba jingwet apa punya tu ini lesson kita terpelai yoso yang tadi kadang siya kawai ke area di yoso makawai kombang in ada MDC akan di pemerintah ini pun nak kain BB yo sangat dia masih susi awai kombang in saja independence yo sangat kuat nak ini dikendak seni bahasa baik kombang in patikan BBB dan dia pingalak pelumba kat nu ngalak pensyai di kadi kecil penrumah balik kerja ini desa kadi ngasuh tu kadi kecil penrumah jemput ini kinong kerja jom kapati NPP kadi kecil penrumah jemput nak kepentai cumi depan lok bagi syai hamba syai kasi ikut ni wer bye yang ni awak ni ikut tang ni ikatu kat ni long ke pi apa di private unit di parents ikut namanya semlah ikut bye lu dia baru di baru kat konstitusi ikut swatang ni kemudian tapi pada nang ni kira aku buat bagi ikut ni lum hilang ada ski bagi ikut bersau di bagi nang sama biru kum kinong kesyan man ini election dapat haduk kan di pemerintah pak hari election basawaru ba ni syanya ai komak di badai sitting MDC jungi ba ni terwai ba i long yang tertong juga MDC akan election basawan dengan baik ni kesusahannya ada sini nak yang berdopi, no, adalah nak yang kejongan, baru nak yang sini. Bagi kita di mana nyah pendulu dalam nisbat, nyah bersong, nyah pendai. Belajar, kejunjung beri ribuan kejunjungan. Pada dinanglah bersong bagi pendai. Mengenyo memperkat sani bah, nama nak berkat hakani akan di kemeluan mereka. Umdai nak MPC election, kedal satu MP election utama Shillong City. Try kung kasing NPP pagkiwari mahalor nila siyang nila ipagkat ba kung no manginip itulo nila nilagkat ngay pa saan kato kanil tayo pangiyo kanil lang pero kahit ki unit ki bopero di kilong me kilong pa kisang na haman kisong haman kilong mangiyo magpagkat sani ba kung no basta sisil pangiyat sispekta pangiyo ay katasisi niya katana sikit nagpagkat Babungi yok eklan udah sort of the job. Wei badan hanya kasus gol mereka kuat mereka ni pebulkan tak dia apply kuat kapan isya kita juga. Batang kalian berjona bat baru kita badan hanya. Tuh ini ya biar mereka. Ini terlalu lagi mereka. Yang lain lagi nak sih rumah kalian. Peniyas perbah bersuci perbah dah kesini. Maka ni kesai yang katrai dengan tapi. Kemudian kami kami keluar pengingat lap election. Kapor bersama kita berhak kesulitan untuk IC. Bagi nilai menunjukkan bagi nilai SHM bagi tiket MDC akan dia kenti bentar. Nampak ketika saya NPP kelasnya hari sedang MDC kau bagi S10. Bagaimana? Bah, ini kelasnya tapi kadang turun sekman mengenai kita juga nombor hati. Jini keren juga ikan ikut, hakani jangan menilok IC Islamnya syam, inang sekendo, baru maibat di sini jak noh, idam katu keniki, jinja hai nasam bagulah penyekian, bah penting hari ini shibrai kan ngadon bangun mengadon sabah, bah hai nasam ngadon ini ngadon banyak kali kumam, kumkul nanti tenang aja bah alai dia pada pidon kanu gajinya, haban pinjol koma pinjol kesan. Jadi sampai ipa, kalau berkuat hidup kan, tinggal naik bah
orang bang aja nadong ke iki to full lam kai mo ndi bani je thau ndi bani ya mo e ka ko ba ko yo la ja ko ba da ki ni per khat ka ba